Jabarara sisa nanga wala mala sadanto me baro dape wan be odi pode ik ben genoviënt of ja man genoviënt odi. Dit is nou program AKOMFO nou wisa antire bakasone bakanalisi vandaag als ik het goed heb is laat me even kijken ik computer kwasani is 15 ja Brazisa we shipa bizoja resto korus ravi me baro wan bigori pode angal speaking ne fa Nana Tata obia gado fu gado konfo chima fu chima kabra fu kabra prove mina piki fu piking mina piki fu grong mina piki fu busi mina piki fu loktu mina piki fu riba en mina piki fu sabana me baron wan bigi odi. Ik ben niemand anders mensen dan genoviënt obia maar genoviënt titi kantasi obia dat na en brara sisa para besa yestriba do sribi mana titi bar odi le spiki grana nga saka fasi. Da so me go langa futay gunu taki wan dere bakadi na famiri be de ina famiri a de ina famiri mara beri ko taki kom lu ta beri a beri Frida. Emi abe bun a Frida wan if me wan beginning of me fu masei ene bende Rainy Gil en maar bij de maar Jones san dede een paar weken geleden nou aan kon dit toe maar bij Siki bradansi sa nog gewoon plastering a bigi manis bij Siki en a manisi tide fami de grani sakafasi le speki fasi na a beginning voor die pot mita papasi en me konden de alle nabestaanden in is to baya brasi samar libego doro en aso we waka tapad grond tapu disi maso me baru alamala bigi odi alas mala pena strana koronin keri stra makka strana esumu be sumu miere in be sitap tv maar me baru da pena ini para ni keri koroni brokopondo bovo stra makka bovo brokopondo da petu pe walosani stra pe ang water overstromingen ang alis malapa na wanika ang alis malapa na pambuiten alis malapa na lentutu yava weg pasi dape bose kondre ala de para sei wet santire di doti ala presi white beach but so de presiri le speki jungo ala mala wan bigi odi dape en alas malapa na Fransuana Celine Proniki odi nanga ala de brana sisa dape na ini Frank Kiana, odi, en die we zoeken direct op naar Europa. Alles maar op naar in Nederland kondre, Amsterdam, Groningen, Wageningen, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, Lelystad, Hilversum, wala malape me baru en Zwolle, wala malape me baru een bigi odi. En alles maar op naar België, odi, respecti, Kathleen, Patrick, Orlando. Alla de brada si dape na België sa meno kaning, asisa mi dape sana in hem. Kodi, odi. En alles maar hebben in Frankrijk. Mails dape, binnenstap even daar België, even daar Frankrijk. Maar odi, bayo, odi, le speki na de brada fi dape in Frankrijk. Odi, le speki fasi ang asaka fasi. En me versteer alles maar sabi afjaren zo in de afgelopen dagen. Hartelijk gefeliciteerd. En nog vele jaren na deze. En alles maar, satja de lobby wangwa, asabana leki. En never of me, ik kan er hier allemaal met de namen staan. En de WhatsApp siki wana also of na atoso ook op betere essentie baka kopaka midri un libi wan brada sisa en een lobby wan. Ja, tide wotak abra. Hoe is dat zeggen? Tide wotak baka abra. Tite baro di baka. Odi angala de baka ma fei. Tide wotak abra sana AKOMFO. Maar voordat die brada sisa wat ik wil zeggen allemaal dape uno trou schreef pota trou dot baki uno teki na was masani pota tapu because de je bent de enigste John of de enigste Karen of de enigste John of de ene Pieter of de ene Jacob you sayu abi Nana Tata you mu so bribi en trouwan nga you schreef you must lobby schrijven, want soms maar wanneer altijd dat trouwen moest lobden.
Ja, they no love me. Ja, no, brada, sisa. Fos wan trawan love you. Fos you respect wan trawan. You have respect is refi. You have lobby refi. Because if you no love you refi, no respect you refi. Pa trawan o shiyo. Trawan no respect you. Trawan no lobby because if you tak altijd takur abra you refi, of you tak abra wan trawan better than you, brada, sisa. Dat taki, you no lobby sumana you. En dat no kan sabra sisa, srefi. You lobby srefi. En die bribi tapu you srefi. En tap Nana Tata. Om dat zijde, you na eneste one. En om dat zijde toe, if you not the one en harmonie de mij taki aan srefi, dan you know, e bruya you srefi. Je bruya alas aan isa a passi sa you mus waka, want alas ma abe de egi passi. Dan wans man abasi ang passi sa want tra abe na leki, ipa bede da ipa ap wa obia competição, tá? Daí eu não gosto de que mi picasi mi pa apon obia mi srevi apon obia tu, no? Of je denkt dat ik oké, te mi pa de a obia sa mi pa abi mo a obia to waka kami. Bika mi na bigi wan. Of mi na chiwan of fayi wan poteng. No, ane waka so. Zolang ano wan sani sa a family chakong ina bere. Zolang na wasani sa you pa of you maf suma go teki chakon en da abrasa dat ka you atak luku dan luki na krabasi disi na asweri ja sofa fumi me jien. Maar dat ne go somar en etak etek jas no. Maar isabi sonsma de sabi taki den pa be abi wan sweri of de grandpa be abi sweri en de sape ade dat de go teken somar. Maar ine go te kwansan soma sondro dati wan ceremony no pasa sondro smano tegi fa in waka go teken. Maar sma go tek de ho brr dat te go teken dan de roko na yasani maar ane go fa auro komus go bika asani no acceptere na afasi. I verstaan. En dat die door dat die abi wan lo jugu seif. Sami wan tegen in a pisitori daki. Nogo teki sani, nogo du sani san you no abi wan boom sabi fe en. You must sabi taki sa you abi sa Nana Tata jiyu. You must de tevreden. You must breathe. Bika walas mala tapagron tapi furu tapagron tapu e suku fu gudu. Uwan gudu. Omdat zeiden we praxeren dat we praxeren omdat die a manipulatie sa sonsma son libisma pot so manier pot tap so lip tapunu dat je te gudu. You kan doen alles aan je abmachti. Je bent de gelukkigste mensen op de wereld. Maar not true. Maar not true, schrijf. Ik kan op ome money. Ik kan bij ome mati ome sani. Maar if you no krina nga you schrijf. If you no lobby you schrijf. En dat vele no abi. De ab ome ni maar de no de gelukkig. Je verstaan. En daarom je moet breden staan je abi. You gudu. Dat branche is dat. You gudu na you konvo. Na you schrijf. Je verstaan. Sana AKOMFO. AKOMFO bij de befo libisama. Verstaan Brasis. AKOMFO bij de befo libisama. Sabi wan sane. Uno. Pardon. Like meti. Bika furus my praxeri. Wano meti. Bika. Pardon. Libisama. To. Taki meti na fofutu sani. Of meti na soso sani. Dat na meti. Wano meti. Wa libisma. En a woord dat libisma. A libisma meki. Meti a meti libisma meki. Maar we potentieel. Maar we allemaal na meti. Bika abuba disi na wa meti. Bika if a tigri shuna nya. Tigri shuna. Tigri dukut. Ay meti dape. I was dan. Maar als zo we shi trasani sa wilek libisma enyang. En zo strade sa gedierte sa dewe dat we kan gedierte enyamuno. I was dan. Sami wan tegunu taki. Iniwan. Sanisa e blo abi AKOMFO. Je verstaan. En wie Nana Tata meke zodanig, poten zodanig junu. En soms mag go suko ala soort fasifats de falibisma kon tapu falibisma meki. Maar libisma mopo wan piki of libisma mopo uit wat libisma. Ik wa uma. Maar fa hier sani a concept de no asmano sabi. Fa wil kon tapagron tapu. Smano sabi. Nee suko smai takala so sani. Te you for shuko boro to. Te you ka grond fosi mo po uitgekomen ko shi krile kwa baby, hè. Nana Tata eji yorka
e convo. Asap ome precies convo, ome convo o gio. Sonte de convo de direct. Alamala de. Maar sonte mus waka mo pa uit postu pu waka kayo. Fu openbare schrijf. Zullen de mus openbare schrijf. Oké. Nana Tata, jiwilibisma ayoka, sa abi negatief en positief. Oké. Nana Tata, jilibisma convo, sa sonte veluko ajesi convo abi negatief positief. Convo abi positief. Oké. Zij Nana Tata jilibisma convo, anga yoka. Ayoka, dan negatief positief, maar a convo musu begeleid na yoka. Ayoka na yo. Mas may taki yoka na, may karen ye, may karen kra. Sos may karen. Mana wansane. Te ayoka wan go negatief of positief, da a convo ekon e leggen uit van atan dat die moest de. Van awus waka, van waka a positief passie, van waka a negatief passie, e van teka negatief passie. Verstaan me dan, sisa? Maar every lukus schrijf in het algemeen sana convo. Convo na geest, zijn geesten. We karen geesten. Mij tak spirit. Oké, Engels mij tak spirit. Maar dat na de denk sa wiji ding. Maar de abi training, mi no sabi sana de ding. Sa den schrijf. Want motek wan sani, te wan puku bari. To, verstaan boom. Wan puku ne taki mi a puku gado. Ina tongo fo e taki wan trasani. Wan kanta si sa bari taki mi kanta si. No. Ta bari taki ne tongo luk achi boom te wan konver bar konto. Altijd o jene, altijd o tak fabigi fa disidati. Want altijd de allemaal e gafo ji desreving. Te tak gafo de mek bigi ji desreving. Na daarom met ego altijd altijd bigi ji desreving. Want potun sreving na voorgrond na afesi. Eerste. Convo. Son libisama kan shi convo. Son libisama convo bara de tapu. Mas sana convo precies. Uno sabe. We denki na san e bara u tapu, e manipuleer kona e manifeert e ko ina u tapu e bari. Dat nasani. Soms ma e shiwan bakru, de taki bakru e de bigi. To? Soms ma e shi de la. Dat na wan bakru. Akromanti. To? Kromanti na wan libi sama sambe deke ba na wan yoka. Want usap allemaal taki wan yorka, na wan libis masa, na farekare, na wan libis masa be deke ba. Ma fasa nat e sabi ka usabi taki kabra, na wan yorka tu, ingi na wan yorka tu. Da fakon atron ins wan convo, we karen convo. Dat wan taki to brasisa. Convo kan de alasani. Convo kan de alasani. Maar wie schrijft iemand tegen true misschrijft? En men kota ki sana convo true. Dan go dipi en go shi. Because son convo, schrijf van met aki, e console schrijft le kwa libisama. Maar no libisama. Ano libisama. Because evu mushi, isap de mij me kwa la so staan voor outer space study, hè? De aliens, de mekare aliens, a la sos fasi. Maar motei wan sani, wan busi da na tongo. To? A busi dape, wan barate imi amanaf dape, hè? Amataka busi dape, te yu go rapi na busi, if you know de boom, tapi futu, ino man go rapi na busi. Amataki ala sos san dape san libisama no shi agro tapuete. Ina busi dape. En me bribi sa taye, isap seide, omdat die mi kanta si, to? A kanta si fu mi. Mi show fos, mi sabi ta ke baram tapu, da mi shenka ba. Ma mi ne sabi ev libisama san de san shi walala kanta si. Ma mi she wanka ba. Ano wan libisama? No? Ano wan libisama? Ano wan libisama stress revi. Luka kromati e shi le kwa furu. E kole kwa furu a opete. To?
Mana dat ik show you, maar ano dati. Want if I'm show you true eens revi, dat je long, dat je vrede. Je vrede. Luka Aisa, ta Aisa komt, ik sorry luka begin mato. Maar in het echte, ano dati. De mataki, zo'n ding, I kan call you, en zo'n ta, I call you altijd. Omdat zei de Nana Tata meken sotaki, AKOMFO, e zo restreki zo aan fasi. Omdat zei de, unu lek libis mij voor luku usre boom. We verder je usre, uno sabi na. Luku usre boom, luku wan libis ma boom, de luka libis na kyo. Sana so libis, na so libis mij luku yo. Na lekte wan voorop van dagu luku nu. Zo'n te shi de long, wan sneke long, omdat dit luku sana san yaso. Want hoe e praxeri tak una we luku boom, we dat. No. Te shi wan tigre luku. Huh? Iwa ishiwa asi, ishi luku wan dagu. De luku fa dagu meki, luku fa wan libisma meki. True, luku true. Bika mishi. Bika mi abi ai fushi, uwa anomi wan, furu abi, ma une gebrek u ai fushi sani. Omus don roster, dat we luku wan libisma. Maar dat te luka libisma, im luku sa libisma. Im luku sa libisma. Te metaki sa libisma. Im luka libisma, in wan hetra sot fasi. In wan hetra sot fasi, in om luke fa yeshe alade. Da yusre vo luku ta sa. Mi dwe so melise. Na leki AKOMFO. I verstaan. Eva AKOMFO mus consore en true srevi. Luka papagado, asneki. Sei de I go e so resref le kon sneki. De bisma frede sneki, mi frede sneki. Maar na akadante, ateki voor asneki, fulukuso. Maar na een echte gedante, no so bi kai va consore srevi so bam bam. Abraça gwe, anefo. Tak me tak eto bika no demoro. Atay mi agwa busi one thing. Atak da dapa AKOMFO obya fe bari. Da shiwan kisa ni so ina busi da bari. Abe de wan AKOMFO. Maar dat kino ano bede wan libis ma ano bede wan ano sapsaning. If he is don anga de man se gwa ai go onti, hè? De man dat kan tegi furu fa busi. Sa de shi. Want dat pina busi, de AKOMFO, de spirit sa de wet met taki. De AKOMFO, de la, dat ben so e waka konlik la. De kimanga mati betaki abra. Adia so be shi fali do tapa asanef me. Wa AKOMFO e ba tapa dia. Minus absot neng aning fa AKOMFO dati. Ma AKOMFO de, daarom sonte, furu so manenya dia, sun fur onti mane su dia to. Stel onti man sut wan dia. Maar den sute, omdat zeide, sonte te de shi apon betekenis. Apon betekenis jide. Dat den sute, omdat zeide, wie sa na onti man, uno sabe abusi. Maar de man sabe abusi. Abusi abi code. We tak regels, wetten. Verstaan Bransisa? Daarom Bransisa. If u kon leklibisma go dipi ini AKOMFO, yo bruya en yo kande wan teo kotak emi na wan sap noti. Omdat zeide anakaba. Sabi fe nok abikaba. Te wan obiamate mi abi ala sabi. Mi sabi ala sanikaba fu AKOMFO. Lei. Ano AKOMFO man. Omdat AKOMFO abikaba. If you look the African, we say not to come to Facebook. Yeshi ala soto AKOMFO. Ala soto name. En ala soto false profeta. False obiasema. In Afrika. Ze liks maar op. Na liks ranan. De lai furo. Wat bigi man.
taki, dan leg met tak altijd, voor de wan obia sama, en een teki 2 jaar en een teki 3 jaar, akan teki 15, 20 jaar, en kan de muro, voor tron, true, don't tap je voet, don't tap a bangi boon passi. Mano taki tak tide tamara ik gwa obia tenti ya obia sama truth ya i klari keba i mek examen je ben geslaagd alles tari no na lekte wan de wet man dat dra tak dat dra samus go te practice en leren over benga 2 jaar 3 jaar voor de echt tap de setaki de boom na sasa de maar hoe kon tapu AKOMFO schreef brada sisa de fami tak altijd konfo na wetaki na wetak sama taki yeye metaki na geest. Metaki na zijn geesten. In alla soorten faside. En alamala, anatrobi soorten wante, abide egi sabi. Daarom, lek fa dape de pranasisa. Im sabi wansan taki mi na konvo na mi. Mi na yorka na mi. Anatrobi soort konvo, anatrobi soort yorka. A yorka na wan de belangrijk pisti. Anga dati mus komen vrede. En anga de konvo mo komen vrede toe. En de alamala mus roko wang. En i mus meki wang mo nanga de. I no meki mo fon nanga yusrevi. De go meki watra mo fon nanga konvo. No. You mus meki mo fon nanga de alamala wang fasita kiluku. Mino wan du. Mino mag du ogri. We sang minom god diki ologi sama. Minom god teki sani jisama. Minom abidja rusu. En im libi anga vrede. En yebi sama. En respecti yusrevi. En lop yusrevi. En respecti trawa. Te yu abasana ti anga yusrevi. I verstaan. Da yu musabi yu olibi. Wan fasibika sol. Dra yu konta pu wan puntak i wan du ogri. AKOMFO waka kontak sei betaki. Samen voor zou meki. Wan ati bron, wan makeri eista binnen 1 minuut. Binnen 1 seconde. Eista. Wan man graba gonso pou. Binnen 1 seconde asutasma. A ogriko. Daarom sabita bransisa. Unu lek libisama. Abra konvo sabi wantaki na geesten die zonten Yusref kan shi en zonten Yuno kan shi. If de no gia ai fushiden Yuno sheng. A eneste fasi fa yo sabi en eneste sabi zoals mij asmi fami sabi sot konvo e baram tapo. Ate metaki bradang sisa zonten if ino sabi no go suku fusabi. Maar you sabi wansani you abi konfo. No make no wans man no kote tak ino abi konfo. No make no wans taki konfo na ogrisani. Dat betekent e was ma kote taki e wan libis ma kote taki konfo na ogri. Dem Lucas ma dem aksas ma mina ogrisman. Mina ogri mai dem teas mataki dat you want tak mi ogri bika mina konvo na mi dat want taki yuna konvo to bika li wan libis ma bi konvo de yoshisa no piki you dem leg de uit buntu met de verstaan omdat zij de willen bisama a manipulatie sal sma poti abra konvo de mai tak fodu te desma je de fodu se mai long isi to brasisa alas mate meesters ma brasisa te tak abra fodu de long de vrede omdat hij na ogri sa de takya bring maar je here te de tak abra ogri fa kerki no de tak abra ogri no da mo juan tori even na sami archive wan den obia sama fu Afrika tap YouTube amantaki isi de politician isi de masa abi ala sosa isi de kerkimanto amanta imi den kerkiman e roko in de kerki nanga konvo amanta ki mi ye polof den
Amate bluku de ade linga sa de pot ade finga. De buisa de weri. Amatak ano zomaar. De man dat AKOMFO, maar de man die wan klik, wan secte de karing. Faboy di amanis kara, bigi man amanis karing. Mi vergis van AKOMFO amanis karing. Amaning. Wan for light, spirit of the light, something like that. Amai kara sane. Sabi wan tegus ma, Bransisa. Uno mekis ma ko koruno. En uno mekis ma ko teta ki, ja, AKOMFO is na so, AKOMFO is. No. De legi you. Kovo na ogli. Na leide legi you. Omdat zeide, libisma, so libisma no wanita kim sabi abra konvo, abra isrefi. So libisma wanita ki dem ko te you sang abra konvo, en dan sang de want te you abra konvo na dati. Na leke ere so obia meitaki bakru disi bakru dati. De cara ogri fa bakru kotaki na gonu taka ogri na salibisma meki. Na salibisma meki a bakru kontron so a bakru edutati. Verstaan Bransisa? Na lek a kerki de pater de priester van de kerk. De massa luku. De romsu. Toch? De romsu pater. De massa precies tak weer Lebi in een geestelijke wereld. Zo weten er 100%. De man sap 100% dat AKOMFO er bestaan. Maar de man chare ko potentie you. Omdat zij de man want dat je kon sabi. De man make you aartje na ding. Sade taki na heilig. A heel bijbel sa de man make na de man from a bijbel. A heer sa de man from de man vooral de furu sane. Maar nou een libisma schrijft a bijbel. Dat is wel 100%. Een libisma. Awan de matak de geleerde. Mi etaki na AKOMFO schrijven a buku. Wa libisma sambe abi AKOMFO sabe abi sabi kade wa be obka. Mina abi jas, mina sabi kade be obiaman. Schrijf a buku. Schrijf sa de ervaring sa amiti sa shibikasi. Jezus be de obiasma. Jezus be if Jezus be de echt bestaan, Jezus be de AKOMFO's, Jezus be de obiasma. Maar de madrea heersan. En u sab de Roomse, min u sab if u sabi. Maar a geschiedenis is voor de Roomse. Je sab dat de man bekeer om een gipsy de man. Je sabi, de sa dat de man etake. De man keer dusu gipsy, omdat de gipsy waren waarsexters. En furu des massa elis anu, moro fura gipsy elis anu. Desma abi akoni a sabi thing. Dat sa de Roomse do. De Roomse keer desma disi, omdat zeide, de AKOMFO voor desma betegi desma. Fasani opsta, inisa san opsta de kantaki. Daarom de king, de koning voor Fossi. Suma bij de advies, de nummer 1 advisor. Na AKOMFO's ma. Na obiasama, bij de adviseurs voor de. Luku, a geschiedenis bigi, a bigi so, abrasa na AKOMFO anoton sam na mopo na Afrika. Maar solutie we praxeri AKOMFO mopo na Afrika. We blakas ma i praxeri taki na AKOMFO na abeng. No abeng no abeng. Halal libisa ma tapagron tapu abu AKOMFO. Halal libisa ma. Ano unu best unu ontdekking. No abede ano we wang. Toch? Daarom zullen ze kide gipsy. A kerkie be apo rond de tafel. Me vergis van de kade de 12 omemang. Soldati, speciale soldati. Tap assi. Be go huis aan huis. Go kiri maar die kinegre meisjes de mij kiri. Bron de man tap paya. Hoe zou dat staan? Hoe zie je dat niet op Bransisa? Dat is dan een waarheid. A waarheid zijn de Roomse de doen. Dat die de metaki de man na disitati. No brada. Omdat de waarheid, you no mag sabi. You no mag sabi you schreef. Omdat zij, luku Bransisa, motego was, wie tapagro tapu, sabi taki una unzrevi. Una AKOMFO en un waka, a passief sa Nana Tata po juno.
En bribi tapu srevi. Hey, no wasma no kote Ramos. No wasma, agro tapu de helemaal anders. Kado danga vrede, kado danga moro voor ogri, mi no sabi. Je verstaan? Maar na abribi sang, furu funu, no abi en a skreki a vrede sang, we vrede furu. Fu sonte fu brausa de un konvo srevi. Uno want to we go kibri kibri. Uno kibri. Uno vrede fu te isa ma suma na you. Bika ino kango kibri wan srevi iwan kan. Daarom furu sama. De vrede solisi waka, de vrede solisi fu dusane. Omdat de no sabi saip sa. So te sanep sanga de so ten konvo e vrede de no sabi sa e vrede. So te de feels a siki de siki. Maar no siki. Ishe hebi somar. Je fi laba laba, je fi no guastrati, je fi no, je acties of zijde met een guastrati. Omdat zijde, agwenti en asabi no de. Maar if asabi na agwenti de branga sisa, fa wile klibi sama musu waka, dan ono tranga juno. Maar zijde, asandisi, wile klibi sama, netak asandisi na oso inu oso. Omdat vanaf kleinheid, in mechariga krika pi pechariga ke os mechariga kerki da je goina sani, maar e vanaf chie tegi di piki e yere no. You mus lop you schrevi en you abi konvo. Konvo na geesten. Is habito. En dati na you. Ala san ye yere, abra disi angadati, yum sabitaki, no waka gota papasi dati. Je moet gewoon briefje tapu je schrijven en achi na je gevoelens. Because je gevoelens na moro bigi sani. Want alasani na Nana Tata de konvo e podjiu. Ala firi se abi, ala firi se ete myang ten dringi, a tesi e mopo fu you. Asma tesi, want trasma tesi in desma movo. Anga tesi fu you movo. Anasem. As malakanya on fu soutu ma yuda pe no manya soutu so furo. Ino ma tesa soutu a trawan kan tesa soutu. Sami wan taigu nu tak brasita. Ini wan libisma abi de frenti konvo. En ibri wan libisma abe egi pasi, abe egi puku. Dat wan taki ina hersani situasi. Konvo ina abi tu, ina abi 3, ina abi 4. Yabi omen dusu konvo. Omen evirugu de Afrikas konvo sani. De kashi omen sotu verschillende konvo nende sadema abi. Omen ide. Omen fasi ye shifa de dansi. A fasi fa wi e dansi konvo. A fasi sa de dansa Afrika a differenti. Une shito. A fasi fa wa inge dansen konvo. A fasi fa kan de a hele start of a snezi e dansi konvo. Na trafasi. Omgoluku tab YouTube fa de snezi abi de konvo sa de do. Omgoluku. Omdat zeide, je moest verdiep je schrijven en goluku taki, want zo'n libis mij praxeri taki, ja, konvo na a blakasma. No. Wie eka doroseange, weet unde openlijk. Goed Afrika. Ude openlijk, sana ude openlijk ange. Zo'n presi aan openlijk. If you go Guyana aan de openlijk. If you go Jamaica aan openlijk. De kibri, omdat de smarati, de eilanden aan de openlijk. Omdat hij na a takru, nee, sa libisama, potap de. Luku stranang, unga koloku, a kondre stranang, anga de libisma na stranang, te metak libisma, metak blagan, metak alasma. U koloku, omdat zij de überhaupt sa un abi. En u mag doen in uw fasi, voor sabe de moeilijk. Voor mijn mateng, abe de moeilijk, skoot be srote. Maar nu a de openlijk. Want if you got the trakotigo in the eiland, die actie abra voor doe de mij vrede.
De men luki zo. Om dat zeide, a woord to kom voor de man sabi. En a vast heb de jere van de vreemd dat in a stadium de Europeanen pot in de ede. Pot in de ede taki an wan boom sani. Kom van wan boom san schreef. Maar dan fa you like libisma no boom. Fa je libisma atal sa je taka no wan boom tal im tak mital. A wiri sa you abia no wan boom wiri im ap mi wiri. A kleur voor je sting an wan boom kleur na wan takru im ap mi kleur. En dat je si sa in a grond tapu sa desma disi pot tapu. Wa loblibi mata pa grond tapu taki. A ras disi an wan boom ras. Mi European, wie Europeanen na de moro boeras, a kleur die staat. Ah, dat is mij voor verkondigd. Meneer verkondigt ja racist. Maar dat is verkondigd. En dat is dat true. Ik verstaan. En daarom, uno make no ones, man. Kontegi suma na you. You must sabi suma na you. You no mag oordeel wan trouwen. You must oordeel you schrijven. En zolang je sabi dat ik mina konvo en dat na mi en dat na we allemaal. Zodat je kan verstaan dat we allemaal na konvo. Dat probleem no de. Want dan denk je dat we in wakato allemaal na konvo sama. Walas ma. Anotak dati, anotak dati, anotak dati, anotak dat you na boom, you na ogri, you na ogri, you na no. We alla libisma ogri. We alla libisma boom. Na so. Ano kante tak wan libisma na wan ras na so bu na de wan bu. No, ala sma ogri ala yabi ala in ala rasha ogri anga boom. Ala ras. Ala ras. En e wile libisma e waka nga denki dati taki ana ras dati wan deso. Ana ras dati adeso. Iwa oso. Toch? You have altijd verschil. Altijd trobi, altijd wan jugu ode. Ino also wan libisma kan tegen dat no, also is na zo vrede ja zo. In het huis van de met in het huis van kerk is vrede dan zo. De mij lee. Awan lees aan, awan manipulaties aan. Wat dat is toch? Tegen wat kijk je naar vrede dat pe, naar boen dat pe. Tegen onderzoek. Fini, de Heer heeft zijn naar kerk. De Heer heeft zijn naar moslim. De Heer heeft zijn naar in een synagoge. Maar alla libisma, wan kon sorry den boom vasi, maar ogri de kibri. Verstaan? Bika, mi abi ogri mi. Alasma bi ogri de. Alasma. En alasma bi konvo. Dan bravo taki, sana konvo. Awa moeilijk sani. Sana konvo, im lukia ku uso, if you wasabi boom en tapping en no gofara. Mina konvo, klaar case. Mina konvo na mi. Mano libisa ma lefa libis betaki. Ma libisa ma. No. Mi a yorka anga konvo, dat a mi. Mano libisa ma yara. Brasa, sabi, mano libisa ma. Mina konvo. Te titi baranta pu true. Kom no taki bari. To wan shela da wo shela. Te a roke, te me roko jisama. Ta wan ko la ko sore srefi. Bula la. De ye sheng. Te a fodu e bar tapu sama. E ko dansi to. Fa we sheng. Anasa sa we shi libis mai bekanga de anu yara. No. Ayere shi for you. Te sha fodu fada dotito. Meka libis ma fadon. Fa libis ego le kwasniki to. E skoi fi se kwasniki. Te bala tapu. Ayere shi dry. Ibake buku ko goso. E dry kom. E sorry taki luku mia sneki. Adape me bala tapu. Maar true gedaante ving, you know, sheng. Verstaan brasisa. Dan konvo abi furu geheimen en furu sani san wilek libisama nom sabi. Maar furu fune plaxer
Furu de ons ei kon, ei kotak sani furu. Sa, in het werkelijk aan een deso. Naleki, de meisuku, de mij taki, je hebt hemel en hel, hè? Maar nu was man ook altijd pe hemel de, pe hel, de mij tak hemel daar ook te maar aan lei. Dat de mij tak galo daar ook te aan lei, die bri daar gewoon aan lei. Asandati, nooit osabi. Asandati fu sabi pe aan Nana Tata de, no sabi. Maar sabi wansani, Nana Tata de alasi. Alasi, maar pe a pousu pe a hanka schrevi, no sabi. Na leki de man betaki de maigo suku pe a gesag de pe den sema di mopo Afrika di de wakakong de be wakanga de anga kota ke a sweri a bugu bugu fa obia de ma wakakasna pe ade travai taki ada beda para travai taka beda tapse ala so sanya yere masana tru awan tru sani afa wan mexani wan sabi wan sani ta bransisa. De wansa mo pa Afrika kon, de wakana nga de sweri. De wakana de konfo. Konfo frika nga de. En u sabi taki konfo kan kon en konfo kan gwe baka Afrika. U saba sanati. Konfo kan de tide jaso ma konfo kan de jaso nonu de ma konfo kan go tasra na pe adira pe. Na le fami taki kabra tewe tede man di kabra neti te a kabra bari. Tabuansma, ano taki a cabra e hanka tapasama dape. No. Sonte wa kan fo kan manipuleren kan kon a manifest inschrijven tapuansma voor a attendati. Want sonte wan bigi roko mus do of wan bigi problemate. Dat de maba flambo yoka na ewan kan do a roko dati. Ewan. En u sabi a flambo yoka ni hankali bisama. E kon de gwe. Da flambo yoka dati kan waka kon bar tapu wali bisama. Da do a roko. Na leki takabra tere maba yorka to yorka tafra a yoka waka kon da bar tapu da charabos kopu jas di da famiri da gwe. Dat ai kovo. Son kovo e hanka en son kovo ne hanka. Son kovo kompoteso. Son kovo na abi asi. Ana abi asi. En daarom temetak abra kovo. En temetak abra kovo. Uno musu go nanga bigi uno go tumsi dipi in a discussion a cruderi abra konvo bika konvo na bikaba wasma no kante taki e na soade na so ap asande ano de no trafasi abimoro bika tideshi wan komati toch tideshi wan komati konvo abari toch da konda soigi fu oituasma be tapasma be ra soigi wansa puru da spitengo trowe da shesa spitikor na walos makasani toch wa tradisi gawan presi shiwa kromati barbaka atekwa nefi da kota libisma opo mabaka dia kota libisma inesha kotimoro. Sami wan tengu bransisa. You abi so many konvo. Sa abi so many sabi yo akisevi. Pe a wondru disi. Mopo. En seide a wondru disi de. Loko bransisa. Nana Tata poti konvo ta bulontapo fu yep unu. Fu yep unu. If you mus libitanga 100 jari, AKOMFO make you libitanga 100 jari. To begeleid yorka tanga 100 jari. If you was siki mus connectapu, AKOMFO osogu taki a siki o koma op dresa siki jiu.
Ja, we actually maar fawa los ma e leia ab ala so sani tapa grond tapa ala so sike. La motego no. Wili bisama meki sani san e kiru srefi. Want even teki gewoon aan natuur en gebruik aan natuur voor Lebi. Uno was siki so. Siki no bede so. No, no, no. Uno be sabe dat desma voor befo no be siki gemakkelijk. Tegen desma sika de do de. Maar if wan siki kom, desma abi den sansa de go teki voor dress de schrijven. Hoe verstaan? Maar sabe shino, wa loso siki kom tapu. Ano kom, sa libisma meki. Ano kom voor meki. Libisma meki. En dido yabi ala so sa say sanga wilibisma. En dat sa wilibisma te we siki da we kotaki son ten na konvo siki. U ede hati awan konvo. U futu hati awan konvo. U sha konvo dua sanati. U sha konvo dwe. U no sha konvo. Ma we tak na konvo dwe ofa. Of we taki aina birman wis me, of na bifro, of na mi vrienden wis me. Ushi dat a bifro wis je. En desmarati to, na a negativiteit sa you e potap you srevi, o jimankeri. Want a konvo o straf you. A konvo o straf you 100% o straf you bika je porening. Ya na apuku, ne me abi man. Na puku ne mek me abi vrouw. Na puku ne mek me... Huh? Isha puku do dati? Wana chere to. Na puku. Of na aisa mek me mekwa me mi tron buller. Want je rasa nati to. Ala do sane chere. Huh? Ofa. Ona aisa mek me do so. Yeshi... Brase, yeshi fade mai ji konvo aponing. Da sonte te sane pigi waka fromuna nga dento. Da je acties revitak ova. Daarom met ego takito. Te weesje libisama e di lau. Of e waka lau. Of sanef sangade. Unom sari. Want a den srevi meki na problema di den srevi. Om sabi me taki. Te you wish you srevi, awan bigi problema dape. Sontem, yebi no de. Brasisa, te you wish you srevi brasisa. Hai. You srevi no sabi tak you wish srevi. You go suke ala so trafasi. Maar wan boom ai. Wan boom obiama. Sa da bangi. O sorry precies saido. Fai wish srevi. Waluku no, Bransisa. Sabon sanito, te you e takanga imovo. Yos don, Bransise no was malo no te. Tak aya beisa saka lati bla bla bla. Luku, asmaka dinatra kamerati. Ma konvo fendele jana infestino no de artista yataki. Ofika a konvo asmaka de te of da watra kondre. Ma konvo kisiere, want tu sap ko. Da wo akise tak fa. No barasisa. Daarom te we taki. Uno nooit kosi konvo kosi libisama. Ma uabe ininu we lopi adenu no. Maar zo toen taki dat Abraham awan grap me meki. Uno te kele kiso. Misre vet wentu. Ano tak met dikologisch pa. No. Je verstaan. Maar zo te si won staan en moeilijkie en yo take. Je mag taki. Maar inom taki ogrifasi. Verstaan brasisa. Maar zo funu we tak ogrifasi. En da akomfo kutaki asma wan bakru fa famiri. En na bakru ye taki sa yo dwanga e asi. Ha!
Kadere tapa naki wan klap direct. Afade biki fadon direct. Pap. Ogo te ye asi. Usaba sa top. Awa kokro. De manu nanga de uma. Tá? Ya bi wan konfo, mi no tak mi wa bi wan konfo fa family, tá? Ya wan konfo, ko no tak family, wa wan konfo. Aka de family aka de sana na tata gio. Mana ini wan sansa you froe do of you mai do ye sabe. Wan sansa ino musu do ye sabe. De firek ai sabe. Sei omdat sonte a konfo fu you en a konfo fa vrouw de waka samen. En if you do a only de go konkru. Dan so maningre de longi de spanati, of so umas me de longi de maningre omdat de sabi taka umas ma sa alasani amane. Mana wan bon sani, dape you must kon libis, kon mek mati, nanga amaningre of a umas ma. Dati o mek you kon bigi, o mek untu komoro bigi. Dat wan taki untu sa abi de konvo sa tro wang mek you an kofu. Uka yep a famiri, uka yep walosma. Maar sanati, bransi sa une praxer asanati we shi, alasani solisi negatief. Negatief, no asanat no boom. Want mi wan libiso. No, im luko a positiviteit. A positiviteit ocha koloku kong. Ocha la soti, ocha vrede, ocha lobby, moro tranga. Ife sta brasita. Maar sote wi le brasisa, uwa ap alasani, uwa ap somesani, uwa du disi. Maar usabi wan sani, konvo. Na amoro bigi sweetie, sani, san you, le glibisma, abi, en hori, en brasa, en bribi ini. Bika dat ay passi. En dat na je begeleider. En dat na je ai, je yesi. Je movo. Omdat zij de branche sa. Sabi wan sani tapu, na grong tapu disi. Sonte we shisani, gemakkelijk sonte. We denken dat je ai. Branche sa. Alles zijn gemakkelijk. Maar afasi, voor na gemakkelijkheid vind, dat na bigisani. Zo voelen we taki, branches dat taki konvo, al moeilijk sani. Konvo moeilijk. No, im lukis leven taki, mi moeilijk. Fami moeilijk. Want mina konvo na mi. Eva kromante barantapo, eva kromante de. Ami mus takanga kromante mi to. Evna aleba, ami takanga leba to. Evna puku, ami takito. Eva puku e pus meshi maningre taki ya ta eshiso. Of mi eshiso. Dami am kuku de anga sani sta de shi. Saneng, evna puku, evna kromante, evna aleba. Evna bagro. Evna duma kama. I verstaan brasisa. Evna ingi. Sana problema. Maar isabi wili bis mata o lobby longo na bonu man na obiasama. Wat uno wangos don denki. En alasana we vrede. Ja, mijn vrede, maar mijn sap safe sir asani say. Amoeilijk, maar no, uno vrede. Vrede no de. Lokomote igun asani bransisa. Ses me kong, me grokong. Mi ma be chami kwa konvo presi. Mi be da restaurant for mi ma. Go na konvo presi. Te go we go angen. Be yongo. Mi sa o be. Be yongo falo kyongo. Maar mi no shifuro, moro fu na family presi we go. Maar ano bede attain dati. I verstaan. Konvo no ik baram ete. Verstaan. Na dimi kong moro grovu konvo baram ete. Kontaki nasrana in 26 sabi denk je wan san bari maar mi no sabi
Maar, furu sami voor mijn verleden, mi no sabi. En mi tegen voor mijn jeugd, mi no sabi. Furu voor sani. Omdat zeiden, solisi, sonte sani inom sabi. I verstaan brasisa. Sonte, unom go suku sani, san uno sabi. Unom go suku konfo. No go suku konfo, san yu yere fing. Afa de na família da go suku fing. No go, because if I die you, if I'm waka mit you, or waka mit you. Maar if I don't waka mit you, no waka mit you, if you must shame your shame, you no must shame. You know shame. You can make alla soort moeite en dat per we brasisa. We go teki sama e wasi konfo no tapu en jun konfo sa ano for you. En dat per je lasi te je doet dat ito brasisa to. Je lasi na bribi fu yus konfo. Bika de konfo e shitaki wan mote wan sa brasisa. Metake dak altijd. Sabi taki. Konfo altijd o chabos kopu konjiju. Altijd. No only bis matemi taki. Mine drink. Mine kisbos. No. If je kisbos dat betekent inom kisibos kopu. Dat betekent ay go na fashiye. Dus sa imap do. Maar alasani. So libis ma dene beveste de schreef tak. Mi drink is de wansani. Te de wikita manamanteng. De vergiteng. Of de no sapsa de drink. Omdat zeide. Sonte. Alibi sama. A fasi fa e libi anga de anga schreef. Want loko. Lefa metake alto kofo na yuna kofo. A fas fa e libi. Toch? Sonte sa kofo chayu. Eva kofo sita ke chayu schreef lau. Brana sisa. Os dapuluko ima kicharis ayoka. Want eva takanga krudiranga ayoka fu yuko. Te meta kurir anga ayoka fu. Dat betekent akrudiranga yu sabi. Sang afiri sa yukisi. A denki sang kwai ede. Want ano altijd te kis boskobu in drink. Na dati. I gewoon je kan dogo so ya bigi praxer wan denki kwin yu ede fudo. E yong mi go ba biri o da mo was bisere nga biri. Ala usani no mo go ba biri da mo drink biri. Ishi we shi pe a problema i conto. Je kisa firi gewoon so es dogo so firi mo go ba biri mo go was me da biri. Sei mo go yongo na fadita mo so bom biri da peto. Fomos mo yongo. Poti la kasi dringa biri. Dape foute bingo. Dape yu nanga yu konvo. E ko in problema. Maar la konvo no stop. Want konvo. Abi pasensi. Ma wili bis man abi pasensi. Konvo abi pasensi la konvo komba ko tiyo ang tratori. Kung mga prasira ko pa kayo ede. Teka krabasi. Teka krabasi ang chiwata kadorosi. Otak mo fobika. Ese so sa. Sai mi go la pe yo. Sai mi go na krabasi. Samsa is there. Asa nana lo sa ni man. No, mi no. Da pe go pa kay problem. A konvo ay chara firi ko jifu du sa imuzudu. May no want to jisrefi. You know want to because so libis man no sabi taki na you srefi ye doing. A you srefi opopasi. Iwe sta brasita. En evine opapasi jisrefi. Denk je obiama ma opapasi yo? Obiama no ma. Win sang a obiama ma. Obio te itru imbe duso im go doen. Mino go doen jiyo. You must go doen. Ja, na family doen. Brasisa. Wan firi kon sametegu altijd. E wan firi kon tak te kwan krabasa nga watra. No taki samogodu. Famodu. No, te kya krabasa. Te idoro nape. O kayu ede brada. A konvo chala sani kopotai ede. Nogo denki. Eva taki teka wiri disi masino sani. Teka wiri. Fa sabi tak temito. Wa mino sabi minabi disi. Lisito. We kara negativiteit kontapunus revi. We kara negativiteit. E mino sabi. Fai denka obiama kon sabi. A obiama atjen srevi. Atje de konvo fen. En a semsani met tegum branga sisati de baka. No denki furu. No. No denki furu o fa. Fa mi do disi.
eva firi konsa imus wakado. A che koso koso. Wansane kan go teki chiso kastroli o pro iti. De tek so. Mana say ma kastroli si no boom. Mo jacha kastroli. No man. Ano boom. Barara si sa. Nasa AKOMFO sabi sa edu. AKOMFO sabi na roka sa udu. Yuna a buba sa yim duno mo jeng. En sote pusi agora. Sote noma. Sote inoma horius levi na lektiga abon preto kata brasi sa to. Yesi soma. Apoke play. Da cosa isso a shalom. Vupina in ondra tenti. Bikade noma ora AKOMFO. Ayo que isso cuvore ma AKOMFO tak no lusmi. En zo te des donne. Te de go also de herische hatte de ap edati o me de no mayere. O me de no mayere de yere ade yesi. Fute hadde. Om dat zeide. U afront u schreef. U afront u schreef. Je vrede. Of je shen. Fu solibisma sumana you. Fu solibisma sumana you. Asano, ano wanju, ano wans, ano wan place ani. Uno plan usrefi. Uno meki taki. Small taki. Taksani. Make the taki bikana you. So lang you sabi you atikri you ano krim brasisa. You know frere noti. You know abisheng. Ime dos sumana you. Festa brasisa. En dati na wan pisitori san wili bis ma ko sabi taki konvo. Sana konvo. Konvo na mi. Pe konvo mo po. Mi no sabi, mam sabi na wang sa meki wi potagro tapwa e meki konvo. Ivestan. Na e meki konvo. Nana Tata. En Nana Tata Jimmy den. Ano Jimmy den fu hogri. No. Ef mi wani. A jidi mi, a jinden. Ano aksi mi money. Nana Tata no aksi no wan libi sama. Money. Sa jiwi libi sama. No. Sesevi. Ma libi smaitaki ya impay mi. Impay mi. A obya wan money. Familyan. Brasiza, olibatori isja. Brasiza sabi mo te iguntide. Taki tesa maxiyo sana AKOMFO. Den teide lukumi mina AKOMFO. Da los kreki. Imtaki nos kreki. Imtaki mlukis refi. Iwan spiegel. Yuna AKOMFO. We are last man AKOMFo. Imax taki ya yorka. So tak no. Imtaki ya yorka. Because sana heilige case. De mekaar heilige geest. Tere met tak over geest. Sale takabra. Susa. Pede mo panga sanate. Sumanate. No vergiti. Wala mala na wang. Man wala mala ne waka wang pasi. Verstaan? Une waka sem pasi. Wala mala waka differente pasi. E verstaan brasisa. En dat die me want tegen die brasisa. Dat me barwa odi le speki na saka fasi. Comme les want to santa pu sani tapu chat e was now mensen. Daar wordt de wijn odi Missy Diamanti odi Henry Donat odi Melon Abusensi odi Cecilia Breinhardt samen met Abusensi August Fabulous odi Ivan Babers odi bayo da pana Frankrijk odi Brazil sabi tayo bayo lang mga los manotaki omdat wegens sabi drukte maar we gaan door. En daar wordt John Held odi goeiemiddag even uit Suriname. Diane Richard odi Jim Lawrence odi Marsha Hayes odi daar wordt Gerald Ford odi Koloko Gerald Gill. Minusap if you sapa ad nef of me sapa sa alnene bij de Rainy Gills want sa mene guna family voor Gills to maar aman I never me
San laatste Lebi, San Guasabana is Freda. En dan bij de Rainier Gills, maar een bekende is Alas Masabi, naar Bali. Bali. Verstaan? En amadat bij Rokona, amadat bij de Obiama, ja, Obiama, true Obiama, amadat bij Rokona, if there's copyright in Mabebo, ja. Milan route of odi en dan we Milan van de weer dat we moeder dat we in Zwalle odi. Me bel want dus met Tamara sami abi voor bel moeder ik ben een van de personen want ik zie want toestaan kom dan mo bel dan aan temi bang sami doen mensen odi Frans Cairo odi mensen onvergeet oji een thumb up op YouTube en subscribe to YouTube channels to the channel DC en u forward a program die sma die un contact make the shit a program die en braas ons sabi a radio station AKOMFO na wisani is nog te beluisteren eenmaal 24 uur. Denk van mitaki ik kan gonna listen to my radio en type in a search box AKOMFO mensen. Marsha huisjes odi nesta odi bigi respecti dape uit Rotterdam City Milan moeder dankie gekonderd jongen mensen adede wakamiera wakapasi wallo yo da bega kolugo bega fevisma want if you look for me masi na wama na wachi for me passe na wam grandma na wam grandchi na ja het was maar dit we denken ja ben fevisma in de tussen in alle laatste stadie hopelijk akaba hopelijk fedi waka fedi takakaba mensen maar loko het leven gaat door en na zo willen bisma wo alamala e kon e gwe daarom dede anwasani fusari dede awansani fu prisiri sma e sari omdat die willen bisma uno sabi san de baka dede a daarom we sari omdat we mankeer alibisama oké dat we sari maar if u sabi san de baka dede uno sa nooit so wan funo walongwe tak yo no mineta tapagro tapa mi di sam safe san no dala sa mi pa euro so mi pa fa yo go be gwe ma Nana Tata kontek mi Nana Tata kelau ate fi do wati luku mesa afas fa we Lebi awan tranga fasi ano gemakkelijk a Lebi tranga a yebi maar sande baka a Lebi disi uno sabi no one Lebi sma kan kontemi a sabi sa de baka isabi de pater even e li de me li no one de no kan te yo sande baka de mensen misrep actie titi a piki mi o tegi mi asabi ma no tegi mi ma we degi baka de na so bom uno sabi mi no tegi na bom mi no tegi a ogri mi no tegi ina unya ine dringi mi no saib sabaka date bikam na ai fushi ko fono jimi en samo tegi no brasi sam no wisi dede gisrevi wis wa Lebi tranga wis sang yum bribita pu de konfo for you you must proberen fu abi en suku fu abi sang you kan Lebi omdat zeide wala malaba pasi kade tide yenya alisanga watra alisanga sotu of alisanga bachau so brede yenya mensen ben ja so brede omdat zeide adenki sa so teme pot sani na brede maar denki sami abita te je pot geslag in je brede Saning, na tesi wang va geslacht of a sansa je potini etjako. If you take a brede, kote gewoon, no pot notine, yenyam sweetie gevaarlijk. U probeer maar na asani sang wap inu ede, asanat musude in a brede. Mim afuru in a nyang, mim abdisi na nyang. No. If you take alezi gewoon, de wan zijn ja alezi.
ibigi nyame soronoti aswit gevallen. Maar na fasi fa je gonen tapu. Na lekte wa obia sama o tekwa wiri o tekwa gewoon wiri o takia wiri si no a wiri so duso. Na bribi sa je pot in schrevi en na bribi sa je taka anga wiri sa obia o taka wiri. Na dat tronga. Na sayu wani ai trong fudu. Maar dati awan koni dape. Sa wil ala libisma abi. Yeshua uma. Imi loba umalati. Yeshua imi loba malati. Yeshua no mina loba malati era. Amalati no aina dokubo era. Afro de dokubo no. Ma adat mi lobi. Ma sai pesa pe mensa. Na sayu poti inyu ede e pesa. Na sayu pot inyu ede e pesa. Sayu wani na denki dati e pesa. Bravo godoro. Anga odi dape. Muda. Respecti dape na in Rotterdam ya. Nanga weli anga boyfi. Respecti. Gradi. Orlando dape na ini. België contre mensen. Odi. Mela odi. Mosea odi want me na Malaysia for now. Ascrevi de zoals eigenlijk zo, maar Sani Joe dape na in Zwolle. Hoe gaat het? Rustig. Gaat hier rustig hier. Rosita Rashad odi. Shirley Beauty odi. Luciana Banel odi. Munda odi. Thanks. Ay go dorang aga de disi ba tapu. Ay nabi da buata ka bara disi ba tak no mimja bigi manisi. A beginning disi a granny. En a passis fa ti demis don lek obiaman. Tangi fu eng. Tangi fa obia fe. Ezrevi be abi wan kantasi obia. Ezrevi. Lek famita kita. Te yo seti wa apuku wa kromate vine. Kisa konferati. Noma seti a konferati. Iwastam. Joyce Terlan. Odi. Shaila Class. Odi. Letitia Goreng. Odi. Tangi. Marjorie Sprenger. Odi. Sabayo. Gaetano. Odi. Elaine. Bernard. Odi. Rosita Messijan. Odi. Rosita. Resto. Saskia Ada. Odi. Zrada Uma. Tangi. Odi. Olivia. Ivans. Odi. Makaila. Odi. Ben je nog in Suriname? Genieten. You know, Cynthia Garden, odi. Peter, dat ben de China Conde, Xinjiang, en Karen, dat ben de Ida, wie mag je pekalen daar. Karen, odi. Ik denk dat je nog steeds in Zwolle bent, maar odi. Regine Martel, odi. Wortel, odi. Elsa van Dam, Rijssen, odi. The Wine, odi. Gradi, en... Comedy Empire, odi. Frekos Lager, odi. Gracia Lynch, odi. Wat is het? Melanin. Sani, baka. Mijn ogen. Virgil, odi. En daar hebben we Melanin, Virgil, odi. Ik ben ziek laat, man. Dat is pas. Ik kan ook baka. Gradi. Mensen. Odi, respecti gradi tapasode bakalaisi. Mensen 15 Mei 2022. Dit is Ginoviat, Obiaman Ginoviat. If anyone sande sa uwan, me mitaki trawiki usene konjimi la mikatake. If wadre ukase konjimi. En dan kunnen we het ook behandelen, mensen. Anyone sande sa wa aksibi. Useko dan a weekend. A sonde da we me behandelen. Alle sande si mensen brasi sa matide. Bede apo lap akomfo na. Wisani ik ben Ginoviat. Mi betak abra akomfo. Akomfo na yuyu na akomfo. En me baru aan bigo poude, Stranang, Europa, Frank Suiana, heel Zuid-Amerika, me baru tire wan bigo odi.